Non dovrai un buon uomo, punto. Oh? Ma non dovrai nemmeno buono gli altri. Non dovrai un buon agli altri. Sti vuol essere masculin, so ja in Orden, aber akzeptiere quels che wollen voi. Nein, das Leben ist genug ernst, das Masi ist genug ernst. Es darf so Spass machen. E des ben an 4-5 mais despöce mes secondo figlies nasciu. E des per mia donna è nosa con quei 3 omens a casa, oder per momento antignert. E des per loro mi occupo di una domanda, c'è esattamente un uomo 2024 e c'è rola di donna se vivere ante mes figli? E da quella domanda viene davanti per film. Ed è una grande domanda, forse da fatta una magari filosofica, ma in tira da dir e ci va un po' più basso. E derche le donne, vessen sura bler da dir, quistea, le vesse var dels omens ves, co ci sta. Scoprim va mis viadi vers scuol. L'ana è fatio con Cla Mosca. Cla es nomna coach de domens, de fatta Alpha Man. Ed el es giust ein temetzla fondaziun d'un tribe. Una strippa de domens senza limits. Svelt es clar, quasi intorn blera energia masculina. E tant de più, am fa al prüm inscunter star stut. Voilà, ciao Clara. Noi con pullover pink, kann ich aspettare. Regularmente fa Cla al bagn ein tilaua freida. E davant c'è no discurin sur del esser les Cla usce oz far una visita jol en. Qui o adora bene? Pensi qua? Bunde. Per qui è. Cla am declara che per comportar la freida jüde de stjodar scoprim il corp. E de batch welt, per el is la freida ed il far puntines quasi una filosofia de viver. E allora cresce onestia. Or si discorda in om, che ci è più attrattivo, si è in pain, trenare, quella sfida da fare al ci fa niente, perché da blera roba nella vita ci fa niente, da survenger qua regolarmente c'è una. E loro però l'effetto da ci sa, sta gente lì ci vuole, loro da scoin flash anche c'è, o dopamine 200% di più, e qua tiene a ter lunch. Intanto Clas tira derce eint, stu ne bestut. Claire, survenger sfides, da sbrais sco un cervi, a prima vista proprio masculin. E le stesse mi domanda, se il portretto dell'uomo che Cla ed Evain corrisponde. Il portretto di un uomo è per me un spelmo antilao, oh? Un spelmo quello è qui e quello non viene grande come us.
emocionalmente stabil, ma stesso in contatto con l'auto che è intorno, che è davanti, i baci che capita intorno a me, e posso fare altro con quella. Ad essere in contatto con l'odore, ma scottare, essere con spelmenti l'auto, ci desquia, ci protegge, ci conforta, ci sta eint per se stesso. Ed ossa sta Clasco prima eint per se steciot. Claire, ed es freit. Sim via vers il teciot, discutain clar ed è in avant sur de las aspettativas ils omens dots in di. Implito con le rolle per parte mo gref, non? Ma se para mai. Also jetzt ist das omens am più forse vitas più simples sco. Più semplice, der semplicemente le rolle der scleridas blir più bene, no? Tu vedi un patriarca heute. E quel feva che ce l'è, non c'è qua dire di una buona, ma qua può aver funzionato fitch bene. Also, haben wir 28. Con entrar all'osteria es laut fit de clar tot in d'una ada der c'è un tema. Da curiosas ogliadas e als jast scutinen. Al pink, quel corrisponde a una far drette tot so spile nome, no? Das giorno più ci messen intorno col pink, ma fitch blairs nu van in Marco Rida va mezzodì in una terrazza con un pink a bere un tè e a monte il comune già ci stanno più che facile. E per te è un problema? Anche un problema, una vita avanti ci può essere, o ci deve una piccola sfidina, il primo è che ci sono i tras col concetto, ma è guarda di una sfide sono qui per crescere alla fine del squinzi, per venire appunto da vendere queste limitazioni, per venire più libero, anche il pensare, anche il fare, anche le emozioni. Che pensi tu che in giovane l'uomo ha bisogno di emancipare? È che l'emancipazione dell'uomo non ha nulla. E c'è un uomo per sé stesso fare in pensamento. C'è un uomo alla fine del squinzi. O quale è vivere questa rolla di essere uomo in questo mondo. C'è del termine toxische masculinità? Ma un uomo tossico è veramente un uomo che non è un uomo. Oh? Vuol dire? Ma se non vive appunto non dovre il potenziale dell'uomo che è in sé. È che ci deve buonare un uomo è tanto più dominante, ma anche il buon segno, c'è il mossa alla via piuttosto. Oh? E hai corrisponde più che facile col portretto che ha nella società con quasi un uomo virile o con blere muscoli. Ma fa che ne è fatta per quelle muscoli, o fece regolarmente, per un meno c'è il bud di fare 400 puntini al giorno, 4-500, ma questo è semplice, tu fai semplicemente 10 a 40, allora hai 400. Tu è semplice, 400 puntini al giorno, per me però la vera sfida. Ma avanti che è amciat attacciare la mia mascolinità relativesce clar. E vedi più che faccio le stesse ambizioni che per una donna. E voilà, Claire, e può adesso sessilire intorno sulla dominanza e le 400 puntine al dì, però... Klar, non è un diretto per i suoi status e i suoi grandi muscoli. Klar, è un uomo per cui c'è una visione e arriva sui suoi limiti via. Alla fine mi resta da clar il portretto di un uomo modesto e fic ambizioso, però senza altro è di un uomo che ha aspetti e tenute fic modernas. In avanti va a sviare diversi turisti, e non è più bonder. Come verso la Gen Z, urbana e forse magari evoca la rolla dell'uomo. Naturalmente non sa un uomo sulet rappresentare un'intera generazione. E lo stesso credo aver città con Marco Giger in Ciun, che si conosce ora bene anche il mondo degli uomini in lì. Quella! Ehi! Right on time, eh? Ciao Marco! Bien! Tutto? Qua c'è una fin già supponu al telefono, conferma Marco per nos incontro l'ora fic svelt. Vezza l'essere uomo e sia mascolinità relativ locker. Io sono un uomo, se weiß es ist kein uomo, aber ich habe ein Problem, dass feminins, also fa, als ich cools mouns, ich kann ja sehen, mio faccio mega bugen l'estero, gut insieme a cose di femmine che faccio qua.
Du Audio bia, das ist schon feminins Marco oder so, ja. Aber eben, das ist oben bei mir. Ja, so gerade sind ja raus, können wir kaufen. Ich mache das Schiebjahre, ich kaufe, wo ich auch stehe. Durant il lavur sco conducteur ha Marco regularmente de controllar personas de todas naziuns e culturas. Un job ci pretende una certa autorità. De Marco lessa per quai savair. Jessas ti che ad essere dominant. Absolutamente buona. Sti anflas al counterpart, kannst du schon ja. Lu vets un problem con quai. Sti as aber sentiment, ti sto adesso de per tot dominanz, per minche moment. Lu vets quai scun schlerta part. Io non dine cau in una differenza diciamo pubblica che stia in mod las culturas che nus vain cau in vegn respectaus in altre tiara pli fech. Io faccio stem co durant la lavur. Io abbia clientela che volen boscia controllare stine femna, ni de in che vet so feminin, in pli masculin a pli semple. Yeah. C'è jessas ti si domandaste Marco in Alpha. Na, 100% mo. Also ich werde kui Alpha mit gerade kui der TikTok, quels Juvens che gereschen Touren e wow mir jetzt bloß wieder fast Sport am Jahr kann kriegen. Ja, schon die wie ein Video so der kui fett kurios. Aber io sai che io voglio son so dirste tetz. Aber quando fa not con essere in Alpha in mese is. Essere masculins nicht wenn ja zum Beispiel wenn Frau ist go negativ. Jetzt gut du effeliu, du es bo esser negativ. Aber du hast besser in der Stiese per Schafatje die vols. Per esempio, ti spielst un plan, io sono in nome stos fa quei. Ti schlagen sie le Mäuse, io sono in nome stos fa quei. Quei Stiese, aber sind auch Personen die kalt das die maskulins, quei effeliu. Also es eben kann sagen, es ist lieber, wenn der Meter giuto quals. Definitiv. Quella der Mäuse lanciata 16 Grad, bo mettete es poi sur crush, mehr maskulin, bo fai ben bia cutrons perché so nebia viu feminin. Comunque tutto veniva mi tutina e per me piace sempre da vivere. Es also dir, dass es jetzt più attraktiv che das wie wieder toi. Und zeigt dich, dass in dir studias cos de porto che fetch no merio, che as che bo. Ja, gut, ja Katastrophe da vivere in tira vita so, ja. Per la fin discutain Marco idee a mesura de las aspettatives e pretaises wieder no omens. O melder dit la sfida da accomplir püses roles. La donna ha già plires roles, dentro ma vanno l'uvrals meres dels afons, elles sono essa cuginieres, elles lavan tot il resti, elles hanno il doctor per casa, che uma eine gamale de soia, elles han edino dumiau da fa plires roles. Da kann der monje omlubo quai. Fair point, Marco. No vai not in di banci de più roles, ma idees del tot fatter possibile da accomplir quelles. Con spettar sul tren, am vanes plets de Marco a Modavo. Tor lesser om un pa più loc, alci c'è il percor. E ci fes durer bain ad uno l'alter. Ed ersche Marco e Cla sunt dus typs fitch differents an a parti un impissament quasi un ad un. Ci sin pipa più pac davart ci des masculine ce na, viva alla fin un toc più liber. Sco ultim incontramo con Nicola Zoc. Sunt sia proposta giust per fare insieme l'orientar. Nicola è expert per egualità ed era lunch part dell'Unione Männer.ch. E allora all'eramo lavorare con cusgliader de Babs per Centun Grigiun. Sco era, da Nicola cominciato a dare occhio la domanda di vart l'esser curce les ves nu Bab. Ed in tot sesons c'è lavora ossa con omens, vezza el oravan tot un gran problem. Unsere Gesellschaft und wir Männer leiden mega stark unter Männlichkeitsnormen, die auf Kontrolle und Gewalt beruhen. Und gesellschaftlich gesehen ist Männergewalt ein riesiges Thema, wo Frauen auch stark davon betroffen sind, aber auch wir Männer. Also Gewalt, die wir Männer einander antun, aber auch uns selber. Und das kannst du als Seuche bezeichnen, wo wir überwinden müssen und wo es an uns Männern liegt, um das anzugehen. Siehst du eine Möglichkeit, dass das irgendeinen Twist kriegt und man wieder auch als Mann kann sagen, jetzt bin ich richtig männlich und das eigentlich wie etwas Positives ist? Oder ist der Zug abgefahren? Hey, all die klassisch männlichen Eigenschaften haben im Kern oder sind per se auch positiv,
also Stärke oder sich können durchsetzen. Auf so die einseitige Orientierung ohne Rücksicht auf Verlust, das ist ein Problem. Und jetzt ist Männlichkeit auf ein relativ enges Set. Eben Dominanz, Stärke, Gefühlsabwehr. Und das Set, das können wir auch neu prägen. Also dass Fürsorglichkeit genauso dazugehört. Empathie, Solidarität ist genauso männlich. Was sind denn die Sachen, die wir hinzufügen oder wegnehmen? Ja, also ganz wichtig ist, um nicht eine neue Norm zu propagieren. Also was ist ein richtiger Mann oder ein ganzer Mann oder ein Alpha-Mann oder was auch immer. Sondern um diese Norm einfach aufzuweiten. Und ich würde sagen, was ist ein ganzer Mensch, der jetzt in unserem Fall einfach noch einen Schwanz hat oder sich als Mann identifiziert. Und dann muss ich sagen, das ist einfach jemand, der mit all seinen Eigenschaften und Anteilen in Verbindung ist. Also mit seinen Gefühlen, mit seinem Körper, mit seinem Intellekt. Und also quasi ein Mensch mit Kopf, Herz und Schwanz, wenn du das zusammenbringst, um es prägnant zu sagen, dann bist du auf einem guten Weg. Also ich glaube einfach, oder das ist auch das, was die Forschung zeigt, wir Menschen, wir sind solidarische Wesen. Das heisst, wir brauchen Empathie, das ist in uns drinnen angelegt. Also die Eigenschaften, die musst du haben, das musst du leben. Und sonst zwickst du oder klemmst irgendetwas von deinem ganzen Menschsein ab. Ein paar Mal bin ich jetzt irgendwie über Beiträge gestoßen, die Männer in der Krise und die Emanzipation der Männer und so weiter. Irgendwie wirst du jetzt behaupten, die Männer sind in der Krise. Männlichkeit als solches, kann man sagen, ist in der Krise, aber auf eine gute Art. Also es ist wie einfach ein Konstrukt, das so nicht funktionieren kann und darum ist eine Krise einfach eine Chance für Veränderung. La crisa ed il mudament sco chance per no omens de accettare una nuova posizione. Forse de fatta una meldra posizione in nostra società. Tuna in sé top bein ed optimistisch, oder? Das grösste Problem ist das Desinteresse. Dass viele Männer einfach das Gefühl haben, hey, das geht ja nicht an, Gleichstellung haben wir schon lange erreicht, das ist nicht schwierig, ich tue auch abwaschen oder helfe auch mit in der Küche oder wo auch immer. Das ist schon lange gegessen, die Gleichstellung. Und also wie keine Bereitschaft, sich mit dem auseinanderzusetzen. Das Schweigen vor Mehrheit, das ist die grösste Herausforderung. Das Schweigen der Männer. Al silenzi dels omens. Al silenzi davart l'egualità e appunto al silenzi sur de l'agen bain esser. Contor cum già de Nicola, am chatta traplà. In via divers chasa, am danzas in pisamains lura de studiar. Sur de mia rolla sco sur de mia rolla sco bab. E sun bain emancipà e modern, e non ves neanche de bisogn de insomma m'occupar con talas domandas. O forse le stesse? Dar süm pa vernisch sulle ungles è ja easy. Ma cura naia l'ultima ada propria risciada mossar mia vart l'oma. Cura naia l'ultima ada domandad una mi coci ia propria. E non esa forse neanche usce lunch, che sunt vescro da in rasters sexistics e antiquats. Desper tot las novas experiences ed impressions, pil eco mai per mais ves e mes fils dus robes. Prima, più pac ce no pensain in rasters da typic masculin e typic feminin e più libers ce no eschen. E seconda, i fa bain da tematisar l'esser da discuorer sur de l'egualità e sur de nos beinstar. Beusche podaina insomma chattar ed celebrar nossas bleras facettes. Il nu daia, al dret in a möchtna. Rosa-rote Blätter. E per la fine mi resta abbiamo da fare la domanda. E quella dirizza diretta a tutte le babs, tutte le fils, tutte le frars, tutte le amiche qui. Covaia proprio. E c'era un stangel.